That is why ke mina kwami nganqoma umuntu eyodwa nje uthi umuntu ofika nengane esemithisa intombazane kulula nje sikhuluma into eyodwa ngiboleka 1000 kumzalwana ngiphelezele siyolibeka etafuleni ngimtshela ukuthi lo uyafunda njengoba umbonise university uzoqeda uzoba udokotela uzokubhadala imali yakho sihamba nomfazi wakhe ekhaya yomlala naye manje njengoba saze kwamqala nje uzoqedela anginayo umuntu ozohamba ezalisa izingane zabantu ayishiya anginayo intombazane mayibuya nengane ngenzela into elula kakhulu ukuthi hamba khabo ngane uyikhulisela khona hayi la igcekeni ngekukhulelela ekhaya akusinje indawo yokukhulisela la emidlwane hambisa ingane kubo izinja zodwa la ibane ngifuna ngiyibone zizala izinja ezingafani neyakwabana ade ikhwela la ekhaya hayi ingane hey madoda ngeke ngikwazi ukukhonza nento enjalo nezingane zabazali ngiyayitshela ukuthi mina mawuke wayenza la ebandleni ngizokulinda kube iconference uthi basakugcwele kahle sebephelela abazalwane bese ngiyalibeka udaba lakho ukuthi nosibanibani insindiso uyishileke abazalwane njoba nimbone ngasahlabeli ugona ingane njoba nimbona uthe lento esishumayelayo umbhedo wahamba ojoyina lo doti walento yama ministry wayofunda ukulalana khona njoba ebuya nengane la imfundisi usayibambile lento ngeke ngijike ngoba iyona ebulala ibandla libe yilento eliyiyona kube ngathi uNkulunkulu akekho mina siyaphila thina mina ngimazi dokotela thina siyaphila thina ngevangeli siyaphila ngalo akusinto engihambe ngimemezela ukuthi hayi yeka no dokotela mina ngufakazi mina ukuthi mina ngimbonile uJesu ephiliza so lento engimemezela ngufakazi wayo mina ngimbonile uJesu evimba ingculaza hey madoda ngimbonile uJesu evimba ingculaza ufakazi ngitesta njalo ngiclean wakwathi omunye unesi ngikhalela ngama lokhu ama spice lapha ekhaya ngithi hey mama ungakufaki lento kakhulu iyangishisa lento lapha esifubeni wathi lo mama ezothandazelwa kwami ha umfundisi inkosi yami usunama yini ama ulcer noma wathi nginani wathi nginama ulcer yeah kamtshela ngathi hayi nginama ulcer mina ilento nje uthi yababa ifaka kakhulu umngami anginama ulcer mina angithi idemoni lifuna ngikholwe ukuthi ngiyagula ihlala engqondweni ukuthi hayi mina nginama ulcer ningakufaki lokho angikuthi ngudla konke angimtshela ukuthi kuphungula into engabi kangaka angifuni ukudla lento kangaka angiguli nje ngiyaphila nginalo futhi angiyeka ngalo la ngimtshela nje ukuthi angiguli ke mina angiguli nje qobo